Romeo, Peter Pan u Strega. Dan huma biss 3 żwiemel li ħajjithom kienet immarkata għal tmiema. Ta' kull sena f'pajjiżna jaslu għexieren ta' żwiemel ħafna drabi għat-tlielaq, iżda li fit-tmiem il-karriera tagħhom ma jkunx għad tfaddilhom użu għas-sidien tagħhom. Ħafna minn dawn jispiċċaw għall-qatla, iżda dawk fortunati sabu lil Michelle Kakija u Kristina Koppini li flimkien għandhom missjoni li jsalvaw kemm jista' jkun żwiemel. Very happy, very proud to be part of such a success story. I mean, as you said, he was a horse which was unfortunately no longer good for racing, either because of injuries or because of his age, and thankfully these lovely people have accepted to rehome him. Michelle u Kristina ħolqu lil Rehome a Horse Malta paġna fuq Facebook illi permezz tagħha jippruvaw isibu dar ġdida lil dawn iż-żwiemel. Ħafna paċenzja u ħin u torbot qalbek ma daw iż-żwiemel anke jekk ma tafhomx, ġifieri tħoss ċertu responsabilità wkoll. Ġieli għaw il-nies iċempluna jgħidu nisma' għandi żiemel dan jekk ma siblix hom għalih ħanoqtlu. U jiena m'għandix fejn, aħna maħniex NGO, m'għandix fejn jinżommu kieku żiemel bħal dan. Ġifieri permezz ta' Facebook nippruvaw kemm jista' jkun insibilhom home malajr u tittoqgħod ħafna attent għand min imorru daw iż-żwiemel ukoll. Fi stalel privati fl-imġar minflok il-mewt, Romeo, Peter Pan u Strega sabu ħajja ġdida, kuntenti, notfa u b'saħħithom taħt idejn sidien li jadurawhom.